Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye alassalah. Endi bir-birimizga rasa qayratsa, endi bir-birimizni kechirish o'ta qiyin bo'lib qoladi. Ha, endi yaxshilik qilayın desang qiyin bo'lib qoladi. Bu yoqdan nafs qo'shildi, ikkinchi yoqdan shayton qo'shildi. Bersang azayat deb, kechirsang ol, sana qanday jomon ishlarni qilib tashladi deydi. O'shuning uchun inshaalloh shu kundan foydalanib qo'yaylik. Shu vaqtdan foydalanib namozdan bir ey Alloh, meni shularning barligini kunasini kechir. Qanday amal qilgan bo'lsa deydi. O'shunda terishtilar, olimlar aytadi. Akıllı adam için zarur bo'ladi deb o'zining nafsini ushul ayt kunidagi shahvati qalagan narsalardan, yana Alloh taolo harom qilgan narsalardan tiyishligi ibodat bilan bo'lishdi. Musa alayhisalom Alloh taologa berib aytdi: "Ey Alloh, sen meni siylaganday, sen meni ulug' qilganingday bu dunyoda biror odamni ulug' qilasizmi, siylaysizmi?" dedi. Qanday seni siyladim desa, ben seni bilen tüzme-tüz baylanışımdan. Musa Aleyhisselam Allah Teala'nın en erkek peygamberim oldu. Her nerseni sırayıvergen Allah Teala'dan. Oşol Musa Aleyhisselam'a Allah Teala cevap katar aytar. Ey Musa, kıyamet kacayın Muhammed ümmetleri gelir. Hazır seni ben söyleşip tutkanımda gökyüzünün ortasında 70.000 perde var. 70.000 perdenin arasında söyleşip oşolga sen sıymıktan odasın. Men de adamını silaysın. Yok. Oşolarga uşunday bir gün gelet, 30 gün oroza bergen, oşol 30 gün orozanın akırında ayt bayramı var, ayt bayramı, oroza bayramı. Oşol ayt günü meni menen Muhammed'in ortasında diye çıkanday parda koydu, tüzme-tüz kavun koydu. Hazır biz biri-birimizge rasa dua kılatına bak. Ya Allah, dostumnu, ya Allah, ukamnu, ya Allah, düşmanlığının günahsını geçirdi. Kaysi bir adam özünün düşmanlığının günahsını geçirişke dua kılatına olsa, oşol günü periştiler her bir adamın altına gelip aytar, ya Allah, oşol adamın günahsını geçirdi. Düşmanın günahsını geçirirse Allah Teala birinci özünün günahsını geçirdi. Günahkor bende bizim duamız kabul mu? Cevap olsun. Hiçbir Allah Teala'ya bir köz ilmende dua kılmagan, günah kılmagan periştilerin duası kabul ediyor. Sözsüz periştilerin duası kabul ediyor. Oşonun için dost manakta dursun. Bu günü düşmanlardan dua kılatılan gün. Ya Allah benim düşmanımın günahsını geçir ya Allah. Ya Allah bana körelme duran adamın günahsını geçir ya Allah diye dua kılatılan gün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kılan bir hadis. Asıl bergen nersenin faziletini verip suyuna koyuş gerekti Allah için bergen bolsa. Yürekli cılk için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kılan hadiste Peygamber sallallahu aytты. Qaysi bir adam sadaka fitrni bergen bolsa, Allah Teala al adamga 10 жақсылық жазат deydi. Oşol 10 жақсылықтың birincisi Allah Teala sadaka fitri bergenin sebebinden Allah Teala oşol adamın denesinden günahlarını geçiret deydi, tazalayt deydi. Denesi taza bolup günahdan deydi. İkincisi жақсылығы Allah Teala al adamın tozok otundan azat kılat deydi. Üçüncü жақсылығы anın orozası kabul bolat deydi. Gördüğünüzler mi? Oşol bizden sadaka fitrinin beriştiğimiz orozunun kabul boluşuna жақсы sebep bolat deydi. Qandayla Hasan Basri rahmetullahi aleyhi aytqanday misal qatarı. Bu sadaka fitir, orozoga sadaka fitrin beriştik bu namazda adaşqanға sajda kılgандай deydi. Adaşqan sajdaсын kılgандай.
Кандай эле намазда адашкан үчүн сажда кылыш мажбурбу? Орозада дагы ошол адашкан үчүн билбесем биз гыйбат кылдык, жосун билбесем күнөөлөрдү кылып салдык, Аллах Таала кылба деген. Ошолорду күнөөлөрдү кечириштик үчүн не кылыш керек экен? Садака фитир бериш керек. Төртүнчүсү бола турган болсо, ал садака фитир адамды дейишке кетишке важип кылат дейт. Бешинчи жакшылык, ал кабырдан аман болуп тирилет дейт. Сахабалар кабырды көргөндө барбы? Сакалдары өл болуп, эси ооп калган. Биз барып сакалдарын өлдөрүп ийет таратып, барып гыйбат кылып кайтып келебиз. Усман радиаллаху анху өтө чоң сакал, өтө иманы бекем сакал болгон. Усман радиаллаху анху айтат, ошол жаназага кетип атканда үстүнө ошол табытты көтөрүшүп барат дейт. Жаназадан кайтканда Усман радиаллаху адамдар көтөрүп алат. Усман радиаллаху анхунун абалыны ошол жаназа ошол майытты көмүп аткан учурда Усман радиаллаху анху ушунчалык катты кайгырып ыйлады дейт. Сахабалар сурады, Усман, сен менен ушунчалык кайгырып ыйладың. Сен алдыңда бейиш айтылды. Пайгамбарыбыз бейишти ушунчалык сыпаттаган сахабаларга. Кудум көрүп тургандай болгон да. Аллах Таала пайгамбарыбыз сахабаларга тозокту ушунчалык сыпаттаган. Бейиште, тозокто ал адамдар менен болосуң, бирок кабырдан жалгыз. Ошол кабырдын караңгылыгынан, жалгыздыгынан коркуп ыйлап атам дейт. Биз азыр кабырга барып ыйланышып, күлүп кайтып келебиз. Туугандар, бул андай нерсе эмес. Ana bintili kança adam insan var ele, sapta kança adam var ele, oşolordun kebirleri hazır çok. Emin oroza bot, oşo kimimiz var, kimimiz yok. Oşon üçün tövbe kılıp alayım. Hazır rasa moment. Allah'ın şunçalık bizde karap durgan, kişine kayrılsan günahını geçirip etine bak. Oşol bayağı aytılgan 4 türlü adamın içine girip, oşol günahını öz geçirip almasın durganda. Yeni bu жерде айтып турган нерсебиз кабырдан аман болот dedi. 6-cı жакшылыгы анын кылган ушул жылда кылган. Айда эмес. Ошол орозо 2021-жылы 2025-жылга өткөн жылдагы бардык кылынган жакшылыктары кабыл болот dedi. 7-ci жакшылык боло турган болсо, кыямат күнү мен шафаатын ал адамга важип болот деп айтты. 8-ci жакшылык боло турган болсо, ал сырат көпүрөсүнөн чагылган чакырткенде өтүп кетет dedi. 9-cı жакшылык боло турган болсо, кыямат күнү ал адамдын бардыгыбыздын жакшылык, жамандык амалдары таразыга тартылат дейт. Ошол кыямат күнү жакшылык менен жамандык амалыбыз таразыга тартылган күнү анын жакшылык тараза жагы басып кетет дейт. 10-cı жакшылык боло турган болсо, Аллах Таала анын ошол адамды бактысыз, бул дүйнөдө бактысыз деген адамдардын сыпсоолугун өчүрүп. Көрдүңүздөрбү? Биз ону орозо фитирди бербесек болот. Жөнүнө чайхана бар, чай ичип коебуз болчу. Жөнүнө чай ичип коебуз. Жолдо кетип барып биладен коебуз. Жөнүнө суу ичип коебуз орозо фитиргечи. Бирок Аллах Таала ошо кичинекей бир амалды кыла турганбыз, Аллах Таала 10 жакшылык жазып койду. Аллах Таала берген садакабызга Аллах Таала ушул 10 жакшылыкты баардыгын үзбөстөн берген. Амин деп коебуз. Амин. Ана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, дагы бир садака фитирдин пайдасы кайсы бир адам садака фитирди берип турган болсо, Аллах Таала ал ошол садака фитирди биз акчасын берип атабыз, пайдалуураак болуштугу үчүн. Бирок азыр айтылат, ошол акча кээ-бирлер Кудайга берди, кээ-бирлер арбага, кээ-бирлер унга берди, кээ-бирлер майызга, кээ-бирлер курмага берди. Ошону айтылат. Аллах Таала ар бир хабда, ар бир даныга Аллах Таала садака фитирдин ар бир даныга Аллах Таала 70.000 акыретте бейиште ал адам үчүн 70.000 касыр курат дейт. 70.000 касыр. Ошол касырдын узун туурасы канча деп ойлойсуздар? Ар биринин узун туурасы айтылат, ар биринин узун туурасы күн чыгыштан күн батышка чейин болот дейт. Бир өзү билет. Элестеткен 70.000. Азыр биз узун туурасы 6 метр үчүн канча расул кылабыз. Бирок Аллах Таала кичинекей бир садака фитир. Эң кымбаты 717 сом. Ошону берип кой турганбыз, Аллах Таала 70.000 касыран, анын узун туурасы, узуну күн чыгыштан батышка чейин болот. Ушунчалык чоң касыр. Аллах Таала баарыбызга берген садакабызды Аллах Таала бейишке ошондой касыр белектерди Аллах Таала кылган болсун. Аллах Таала даярдаган болсун. Анда эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, "Ад-дунья мазраатул ахира", бул дүйнө акыреттин негизи. Биз бул дүйнөдө ар бир адам, бардык адам бейишини куруп кетип да десем, бейишини бузуп тозогуну куруп кетип. Эки нерседен эч ким бош эмес. Же болсо бейиш куруда, же болсо тозок куруда дейбиз. Экөө эле. Аллах Таала бизди бардыгыбызды бейиш куруучулардан кылсын. Тозок куруучулардан кылсын. Аллах Таала не кылды?
Бейиштик нерселерди Алла разы болуп турган нерселерди бекер кылбайт. Мешитке кирсең эч ким акча албайт. Намаз окусаң эч ким акча албайт. Алладан кичине эле акча корото турганбыз Аллага эселеп жооп жазып. Бирок тозокту баарын пул кылбайт. Зина кыласың о пул, арак ичесиң о пул, кумар ойносуң о пул, баардыгы тозок пул. Биз аны ошол пулга өзүбүз халал biz именно ушул тутпага ойлогон ушул дыйканчылык кылып 4 ай 5 ай белиң бекчейип бирижа болуп ошону харамга иштетип атабыз. Алла сактасынчы. Аллах Таала кайсы бир адам Алланын өкүмдөрүн таштап туруп, именно намаздарды таштап туруп дүнүйө жыйнаса барбы? Ошондой адамдарга Алла разы боло турган нерсеге акча иштетишке тоокур бербей коет. Аракет кыласың, тонна шалым бар. Киреше нормально миллиондогон киреше. Бирок кандайдыр сен Алланын жолуна чыгара албайсың да. Бергин келбейт. Себеби сен ошол дүйнөнү Алланын өкүмдөрүн толук таштап дүйнө туптабасың да. Аны бериш кыйын, шайтан үстүнө чыгып биги болот. Берсең банкрот болосуң. Берсең жетпей калат дейт. Эгерде ошол нерсени Алла фарз кылган намаздарды аткарып, зикирлери менен кыла турган болсок, аны бериш биз оңой эле болуп калат. Аллах Таала байлыкты дүйнө курушту эмес, Аллах Таала байлыкты акыретти курушту. Эгерде кайсы бир адам ошол байлык таап, дүйнөсүн куруп кетсе, ал адам банкрот дейт. Ким кайсы адам ошол байлык таап, акыретин куруп кеткен болсо, ал адам бай дейт. Себеби биз өлгөндөн кийин биздин артыбызда калган адам, балабыз, же болбосо aka-ukабыз кантип иштетет биз топтогон байлыкты. Аны биз билбейбиз. İşleteyim, же болбосо бизге окшоп кыйтырчылык кылып, өлдүңмү аркаңдан айттык пайшембилик, бир жылда жылдык аштык кылаттан кутулдум. Атам кылган нерсе ушу да, таштап кеткен. Кутулдум уже. Баланын ушунчалык акысы бар экенчи. Биз ушунчалык алданып атабыз, атанын балага болгон акысы ушунчалык акысы бар. Биз алданып атабыз туугандар, биз утуутабыз деп ойлобойлу. Кайсы бир адамдын атасы өлсө, бул чындык акыйкат. Капа болсоңуздар дагы жаман көрсөңүздөр айтышка мажбурмун. Биз алданып атабыз. Кайсы бир адамдын атасы өлсө, канча аны пешенетер кылып, ооруп жатып, өзү жебей, баласына жедирип, баласына кийдирип, машинасына берип, үйүнө са берип, бизнесинен кур берип, багы бечара эч бир ажылык кылган жок. Эч бир умра кылган жок. Эч бир садака жария иш кылбастан дүйнөдөн өтүп кетти. Баягы баланы карасаң, кыйтырлыгын. Шундай өлдү де, 3 күн болсо болсо, шундай сөйдү. Ептеп 3 жол пайшембилик бизде пайшембилик кылып алганбыз, өзүбүз кактан чыгарыпбыз. Пайшембилер кылып, бита 40-тыгын кылып, кийин бита 2 айттыгын өткөзүп, кийин жылдыгын кылып шундай ашын берип коюп кутулдум атамдан. Сеңа ошол ата сен үчүн бардык бизнестин шартын түзүп өзү жакшылык кыла албады, ажыга барбады, Алла фарз кылган. Умрага барбады. Сени ойлоп, эч медресе сабады, мечит сабады, жол оңдободу өзү үчүн акырет үчүн. Биз бир жылда атанын бир өмүрлүк нерсени бир жылда бүтүрүп, тамамен халасам, ага дуа кылам, халасам кылайм. Камбагал адамдар үчүн сооп кылыштын ләнси боюнча, камбагал адамдар ушунчалык кыйналат, атасы өлүп кетсе ал үчүн өтө каттык түйшүк болду. Кредитке батып, атаң өлдү, сой. Авырым үчүн сой, атасы, акалары бар, укалары бар үстүнө туруп алдыбыз. Аллах Таала бизге ушундай бир убакыт берип, ата-энени сыйлаштыкка, ата-энени урматташта bir жылды эле коюп койбойбу. Өзү эптеп бир нова союп, 2 кой союп, ушул жылга ата-энени ифтарлык кылып, ошо менен бүттү дебейли. Ал атанын акысы өлүп кеткенге чейинчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ал атанын акысы ушунчалык акы, Аллах Таала атаң разы болсо, Алла разы болот. Тириктигиде эч кызмат кыла албады. Эми разы болуштук үчүн өлгөнгө чейин ошон үчүн дуа кылыш керек. Өлгөнгө чейин ошон үчүн дуа кылыш керек. Ya Allah, atam men üçün ушунчалык кыйналды, апам мен üçün ушунчалык кыйналды, ya Allah. Ошолордун жаткан жайлы кылып. Айга бир жол ихсан эмес, жосум жылыга бир жол айттык эмес. Ар намазда Раббирхамхума кама раббаяна сагара. Ya Allah, ата-эне мени жаштыгында канчалык райым кылган болсо, ошолорду да ошол жаткан жайына ошондой райым кылып. Ошон үчүн туугандар, Аллах Таала бардыгыбызга, өтүп кеткен болсо ошол ата-энебиз бардыгыбыздын алдынан ар бир убакыт сар, ар бир секунд сар дуа кылганга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин. Аллах субхана ва таала тириктер, ата-эненин бардыгы Алла разы болуп туруп, кызмат кылса Аллах силерге тоофук берсин. Аллах субхана ва таала бардыгыбызга ушул айт күнү келди, ошол айт күнү майрам күнү кылып,
Sağırdan keçке başka bayramdayız. Bu kaygıra turan gün emes, bugün bayram mı dep bir-birimizni akıl ürgötөбүz. Bu ошондой күн, kaygıra turan gün emes. Allah Taala bayram kılып berdi mi? Bayram degen neme? Adamın köngülü çökmesen kursan bola turan vakt. Qaysı bir adamın köngülü uşul күндө, qaysı bir adamın köngülü çöküşüne sebepçi bola turan bolsa, tuğanlar uğup koyuңуздар. Peygamber sallam aytkan, bir musulmanın köngülü çöktürüştük, sındırıştık. Biz jetpey жүрөн Ka'bаны 7 жол талкалаганга барабыз. 7 жол талкалаганга ya. Hazır bizge жақсы bir şans geldi. Tuğanlar ayt günü ölgön yerlerge barıp kıdırıp azı Kur'an okuyayım. Hazır uşul yerge 200, 300, 400, 500 adam uşul yerge ayt namazı için darat menen kelip oşa Allah'dan suranıp kelip tilenip kelgen adamlar. Oşalardın bardığımız inşallah uşul yerde kimnin kaysıl yerde ötken tuğanı bola turamızsa uşul yerge ispisoka жазыңыздар деп aytkanбыз. Hazır amso ispисок turat inşallah oşol ispisoka жаздырыңыздар inşallah. Namaz bütkenden keyin keç-keçeyin okuyuz inşallah. Бирок ошондой адамдарды өзү кайгыга баткан адамдардын үйүнө барып, Kur'an okumuş болуп анын табагын жеп кебеңиздер. Ар ким өзүнүн үйүнө байрам кылсын. Kim bugün kançalık bayramı özünün üy bölösüge, jetim jesirge bayram kıla turan bolsa, al oşonçoluk sooп берет Allah Taala. Kançalık jeseң oşonçoluk sooп. İnşallah Allah Taala bardığımızga oşondoy жакшы амалдарды кылышка Allah Taala тоопук берсин. Анан ушул hazır namazdan keyin oşolorgo dua kılabız. Anan sizlerden soranız, şol Burgöndüdөгү жаштар ушул Allah Taala bayram kılıp bergen күндү bayramdayбыз деп özlerinin kollarından gelişince inşallah şu akça çok oldu. İnşallah saat 11:30-12'ge uyda bolgan jaş balan inşallah bayram bola degende uşul köçөгө bolsun meçit жака чыгарыңыздар inşallah. Биздин ошол жаштардын атынан бере турган кичинекей бир белектерибиз бар inşallah. Ошолор жеп, ошолор ушул күндү bayram деп кийин дагы бизден кийин bayramda турганбыз. Амин. Allah subhanahu wa taala aytылган нерселердин баардыгы биринчиден өзүгө, кийин сиздерге Allah Taala амал кылышка тоопук берсин. Subhanallahumma la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyh bi rahmetike. Anan uşul ayet namazının okuluşunu tertip tekşehir bolgan çıkıyoruz. Bari eski degan жазып koyduk. Bu yerde hazır Damla vallahi koyar damla. Ne damla? Şey kılay. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما قالوا ربنا يعلم
وإسرافنا في هذا وثبت أقدامنا وانصرنا وقم كفيه اللهم بلغنا حسن النعمة تلاوة القرآن من الثواب بلغ جميع الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وأصحابه ومن اتبعه برسوله يحسن اليوم إليك حسنا بما يرفع الدعاء اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم اجعلنا سائرين في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا سائرين في الدنيا والآخرة اللهم احنا واحنا واجعلنا سائرين إلى ما تعجب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Allah Teala Kur'an'a hasıl olsun, Türkçe bağlamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mu'minlerle koşularda katarda şu cennete tüketilen temin tazimini başın Allah Teala şu öncetten cennet Allah Teala cennetten beş vakitlerin başın tozak çukurlarımızı koyun. Kıyamet günü Allah Teala şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah Teala rahmetine fidav eylesin. Allahu Ekber. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala Erkan Sayın Cellesin Allah subhanahu wa ta'ala beşini olsun bir topluluğu olsun Allah Teala şunu bir tür bir yakan böyle geçsin kıyametin pahalı şartlarında nasıl Allah subhanahu wa ta'ala rahmetine fikraz olsun nasıl Allah Teala'dan sorup Allah Teala o salih farzandlarını versin deb şu qarzı barlar bugün Allah Teala şuların qarzını tutsun deb ama şu özünün probleması var adamlar oğruluğu varken şu orada Allah Teala şu oğruluğu başlar versin deb şular жақсы қалыс duasınızı Amin. Rahim Allah'ım şu kalan kişi gelen cemaatımızın hammelerinin kalan ibadetleri, faydalı ibadetlerden olsun. Kalan insanları faydalı insanlardan olsun. Dergiler, sağlamak, başlar alman olsun o. Hamdülillah, kadırcanlık versin, bardır hidayet, nusret versin. Kulağının yolda yürüştük, bardır nasip rozaylasın ey Allah'ım. Amin. Kudayt Allah, oğlan memleketimizge, yeni yurtumuzga, mahalle köyümüzge, oğlumuzga, riyonumuzga, kışlık amallık, asayişe, tansaat, kadırcanlık versin. Amin. Kıştan kovan düşman, işten kovan düşmanlarına markan versin. Amin. Prezidentimizge, el başçılarımızga, ummat versin. Amin. Türkiye, Kırgızistan'ımızdan ölsün. Altın memleketleri Katar'a koşulursa Kudayt Allah nasip rozaylasın. Amin. Ey yaratten Allah'ım, ama hocam şu memleketimizde ölmüştü, elimizden ölmüştü, yurtumuzun ölmüştü, işte koşkan bendelerden kolaylık. Amin. Halanın içinde abadiyetçilik kılıp. Rahmet ya Allah. Allahu Ekber. Allah kabul etsin. Bayramınız var. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm.
Sağlık,